prvi gol za Slavio Junior, podala sta igralca številko 14 Peričič Mika in igralec številko 11 Špari Lepo Izbran, gol je dosegel igralec številko 25 Prikovič Kristjan. Drugi zadetek za Slavio Junior, podala sta igralca številko 9 Prezbir Gaja in igralec številko 13 Pitan Slovro, gol je dosegel igralec številko 7 Predalič Tobi.
Hey!
Igra Striglova, številko 11, minut 5, 2 minuti kazni zaradi spodbijanja. Pust!
Ekipa Triglava, 4 igralci na ledu. Ekipa Triglava u polnom postavi. Igravac Zavije, številko 22, Škarjanec Gašper, 2 minuti kazni zaradi udarca s palicom. Igra se zadnja minuta druge četvrtine. Ekipa Slavija Junior u polnom postavi.
teku sta zadnji 2 minuti tretje tretjine.